Ngat bibiran jone fo ha poden biran. Fiyal lenen ar ko ko watni. Fiyan ni dara tin mango. Hekan. Naam. Anki no mi yalma ko julide ko dum wadi. Yaari mi sella anki. Te balaji fu no musdela. Di goldi kom. Awo fi yeso. Wata wat dum di. Tamman ko julide fiu. Nan premier imam mon no ton. Awo. Ene karmo ko sa. Mi wari de sonnajo ma on to gedal ma ngal won. Ko sa andu ko on wadi lankon. Si a andu ko on wadi lankon. Kono sina Allah sali. Men wondiray. Fi honnu On ko accuro sappo didi mi yalti o mobi bagasi makko foppo yeyi. ye mo wawata dum. Mo wawata dum. Immo mi jokkitama ko mabbe. Mo makko be nyinna wo yiltota ko an hande kadi. Wo ko be modi makko ara non ko ton o yiltitoto. Mi halani be non mi accata sina Allah sali. On don on mi inna de go no taytun ko mon kalmo ko satina. Gorko wo wutorta on. O yaay han o arto tawtalan kadi. Kalmo ko satina. Mi halente wunde woter. Mo tappi balore mir kay mun artata. Wadu hakkile ma. Si mo dogima awata wide mo jombo goddo jomboytam. Ko goddo moyi mo ari ko ma. Awata wide kam mo wata ko ma mo ya ko nokkugo. Mi halente dum non. Dembalore don. De arte an saytun ko minete kalmo ko satina. Gorko wo wutorta on. Accu ko dum minni. Accu Ko dum mi manno ko mi halanma. Bana wiade faale ma den. Joni da heda. Sella jeyi. Koto Umar, Naam. min mi hebi ko anini mi. Ko mi jene mi hay mi anda. Wo ko no mi hebi to dum do joko. Ko ndoni? Ko fi mutta. Ansi awi anda on bitorda bi dama on ale men nako no gerta kombo wala dama. En wallindira yoni. Ay don andi ko fi biddo ni. Ko du wadi mo. Mi ngwari do de ngwala ni lan kanko. Wo o faala de fi de kanko ile makko de yitike be ngo makko wala no. Tigi dangi min kadi ko dum hanki o dani lan do den wo mo landadla. Baba Hawa mandanamo si nanda ko dum ni muktat est ce que o wattade fobude. Tuma laabi wogo bahi don andi. Min milan sikku ko angema ko go wondi parce que min muktar feta. Subhanallah mi taweta ke so peji. O acca hata e nyalande jonde habbe nyalande fi hajo. Kongol mako ba. E mako ba tawa dum don kanko wa huntinde onti hakkunde kinal e tondo. Si o firtina kam min goyna on feti tala. Si anga firta da firtude me minga mi habbi don ko do mi habbe. Mi firta ta Fami si muktar no fala. Ko biddo gorko. Mo duwa jombude hannayo. ko ni tile. O wi mo hidi Hawa. Baro ya gal. Na kan ko artini mo do. Ko kanko. O ni ha joni mo hidi. Yo o dartira mo kamakko kono non min on kam ukki don hundu kanko. La na wala duwa firtude no. La to fe don ko no wiro. Don hande kadi hara o hebi jude wotere kanko non andi on no gerta yeso to. Ko gorko. Ko habbi sentir ko dum wadi so woli fiidi don de Do si mo fala ko goggi mboylo habbi tamba. Min on mi jonni kongol angol lan. Ko fomo. Lan ni do. Nati o ko la miya. Non, elle est bonne. C'est bon. Ça va très bien. Alhamdulillah. Ok, en fait, sans plus tarder, je ne vais pas bien à mes mais comme il propose un donc c'est impossible.
kamɓe tigi ɓe hollila marsata seki gasata e ɓotako quoi anno kono wiide non écoute min e baɓe gam mi yewti ɓe hollila marsata mi noddine nan kadi mi yewti ɓe dargol toujours si ɓe cause e baɓe gam par ce que andi mi sikkuno ɓe ara wiere nde no certifie seeɗa hara si ɓen ɗon fama Allah mbiro an kam famayla mais ɓe goto e maɓɓe sutenalla ko nena haala nimmi ko wawato nanade seeɗa ɓen ɗon ko wiila ko hunde wotere mi wawata ɓay woni an a sacrifique dewgal ma ngal a heewi ka dewgal ma fi artugol ka an arta ka ɓiɗɗo ma baɓe ɓiɗɗo ma o ko hunde wotere si wawi marsude probléme ala mi waɗi ɗum noon mi jomba oya ɓay ɗum noon dewgal ngal jour on taƴama mi jomba mo ara an kadi arta on fof kon ɓe ngule Allah wawi jombule hannayo no mi faalira o ɗon tawi woni ɗum ɗon on proposition noon ça te va je préfère yen applique on so tawi no woni no compliquanima seeɗa ɗon procédure engage aɗo toon mi wata annede ɗon c'est impossible bon joni probléme ala ɓay tummiɗanni décidude mi mooɓi mi yaltiɗa ɓe mi wota na wakkili la wakkili ɗum noon na wakkili probléme ala joni mariage an o waɗay le 14 de ce mois là si Allah jaɓi aray ko teddungal en aray toujours sa arti placement on ɗon ga wonte ka wonnuɗa ɗon ko woni tun aray joni koye andu ko ɗiɗo ko wonannoma an tun ko joni ko ɗiɗo kafi quoi aray ko sifa ɗum mari kono yewtiranma mi si mawɓe kan jaɓuno par ce que ɓay woni mi junni miijo mi junni miijo so ɓe jaɓuno kan e waɗano ko yiɗa ko direct mais ɓe wawani famnude bon aray joni ko ɗum ɗo wonde wadde ko fammi joni mi yahi mi yewta baɓe gam ɓe daara no min hewtiri ha mawɓe maɓe toon ok yonara kan cipporde conservé ni leydi an yonara hen ka téléphone awa si Allah jaɓi o en jum sani mara suwa waɗu ɗum ɗo wakkilo mi yewta anni landi lan hiɗimo mo yiɗila mais wona e ɗon madame ike isanga dene ko tu sabini ama pama fa makata to mai don no nya nasi kami ama ina puri oh mai ta sabe ama ngo sumata mahamirun kifide baradaji kana bum dade ga sali uleto artirali jonu ngi nyalla do tawa hay fus konne programme marɗa hande ko ɗo mi faala e wonu seeɗa mi jippora kadi ka waya leyto comme on appelle ka mamed leyto mi wona seeɗa sin jawra ka suudu ok sino ta sikka kono mi fewnorno noon aran ha joni ko noon kori janke arɗen hecciniri depuis law men ɓurti kadi ah bon c'est que andi mi haalnima la moybini ka mi ari a wolaki mi wolay tun jala waɗa bagay ko billa la moybini mi na moybini voilà ta sikku de na mana de na manti de ma ɗum voilà déjà o yaari naati o jooɗike awa yartay kadi yani hombo mo annduɗa o on tigi wallahi o arta yani mbari ngawɗa préparé nini kano ñandon éclati waɗe ko mama ayi a informé non deuxiéme femme o min formanamo ɗum fiyum an tigi andi a jombi deuxiéme femme première femme ma no artude ɗo expliquant o deuxiéme femme moƴƴina situation ɗo première femme o yewtude ɗo bari so tawi ɓen tawtidiri ɗo ɗeɗe ko bon préparé accirni gentilan so yaari mo tawɗo yaka suudu mi hollidira ɓe ko non woni ɗo tik lanni ko min ko ɓiɗɗo gorko non tigi mbari calcule non c'est un peu gauche quoi comment c'est un peu gauche jom bago ha hande ɓe yindirani goto mabɓe hiyali oya a expliquant deuxième femme o guinnani première femme an ko ni woni accama waɗa surprise kala ko ɓuuraɗa kanda surprise fusde ala woɗindirane e gonga suuɗatama so tawi noon a haqqille maɗe ko ɗon ɗetti probléme ala kono noon min de ma yartude ka suudu si mi ari moɗa présentation hakkude ma ɗum wole probléme haray bomon ko ɗon noon bomon lancotode wodiri ka suudu comme sa jaɓɓi conseil o darno yaa moralisa deuxiéme femme o temporisamo moƴƴano utilisamo ha ɓuuɓa ɗop andi sa jaɓɓinoma so jaɓɓa kala ɓay wone ñamde
ayo ya mate oh mais oko la do hande. Ok, c'est bon. Billahi mjabi ko billahi. Mon pote. Mjabi billahi. Problem mala joni ya manare. Parce que ono njomba dida tunga nei. Bang. Oui. Jarawa. Tanala to. Jantu nalaga. Bento fono. Aduga kadisha. Adu jodina. Acha minada ka. Aduga jodina. Bento fono ja. Jantu. Wale ka jule. Jandi fi sabi o samro. Sabi o sambro do. Sambrano. Sambro mo. Sambrano. Sabi on do. Sambro mo. Sambrani kala nante. Mi fa joni acce ber modi alla yalti joni se beri. Famo diro wale ka jule. On son jaki. Mo be fono ja. Be jan ko mo. On yewti ya. Jantu. Acce mi adana yaro. Mi laya. Acce mi adana yaro mi jeji on ngari ngenaage do. Mi don data mi laya. No mo be fono ja. Non kay kon tay kam ngi do. Mi non kingi ya la ina. Acce tu yewte. Donki. Hala ni da ludi hala tro. Acce hakki. Sikono ba on ngari ka me ngam no ko do wala simi do. Zinio. Ayo tino. Zinio. Sawa? Yo. Zinio. Kalau dia bayar. Dia bayar. Ok. Oui, petit là. Kujua nimerapeli la mano program wala ara ya. Juste nimerapeli la program. Mais malheureusement ça va aussi rapide. Quoi de toutes les façons que y'a autant. Attendez ça bien ça. Kira ai sabana. Ada wairi lah nih. Ina Nanti wai kau ba. siap dah. Yang wan jenen di duan ka. Ini tinggal siap ya. Oh no. Hawa. Dia gua ngarang kok mi ati ngomong. Donc franchement, yamet hari ala ka program ngarai angi otop ni ron kasuga. Me andi taga do no andi ko miji me ko alla andi ko wat. Donc mi ngondu ngana ko miji am ko program alla on kanko. Kono umuwi. Donc finalement problème posé do yawta tay ko foke o arta ko programme waɗano hande ko ɗum o yimmi o arti ɗo donc woni ɗo noon ko ɓeyngule mo fotana lanterre kadi mi ɓurɗindintama kadi donc eno chambre ma en ɗo chambre makko haray pour l'instant Allah hawti en koye wonɗo tanke akkiseji men ne jilli iɗen ɗo en fof ha ñande Allah waɗi ko sati goto kala jogitano o ya teddungal yidiniren yidinirane aray ko ɗum hawa ɓeyma question o mi halanoma mariage mum Nana gal. Nalato. Jantu. yoni ƴettu bagage ma sample
monsieur ba kono moni ide yeso an ko hombo ni mi pay ko no nata do no jappo e pourtant mi ngari na lando der gaka hala ne ban ko ndu woni fiyo pagay do parce que ndo ko pagay jokkudo no ko pagay won don semu de do na yo nginna yo mi habbu parce que mi ngari na lam fi dum na yo nginnu yo mi habbu hala ne ban ko ndo woni fi dum do sido mari biddo ma hari sido mari bengu mi ngari ni andando hala ne lan fi dum do ha min ko mi ngabdu do jori do ni hala ne lan fi dum do ko dum don mi humpa si agenti kemi halante awa hale mi do jenti on kono tum mi jenti ban do hino ngabi ni mini si agenti ke tumi halante pelle mi jemtota kon do bahi do wawno la halande na mero wari do minimo mi okkore mo dia mimmi do jokki tumi do ake yamo jaka kanko mandi ko ni ko hakkunde am ko gonga makko no hande dan ko noni fin do bahi do wawno la halande aram ko fin non jon mi fala yo halna pelle sa agenti kemi hale na mi jenti ke ok avant dem jombo dem déjà mi hani mo jombi go men certificat min ma men certificat donc comme ardo mi pose ni mo gam un problème au fi mariage ma yo to den han kalati don hanya la netaja consumanti problème o don kadi min midi kuta kut foke wata mi lang an la yidu ma mi prometi no mi jombet mi wata no an ni de mariage ma mi na yo do ko sina do non no wada no kono bala yidu ma ta mi wata do ta ko foke mi accepta mi jomba ma o wata wono ngaw ni do wala problème fous alado ay fous e problème alado parce que hinu kama ko do ma ton ka kafu ka salon do dum gadi sai woni on ala fote ma wana ko do la wawo senna parce que galle baba ne yaaji anex jiko no to kadi istiwa donc wata jettu dum no wada problème wala ma dès le début mi on do hore ma pinala ko non ngandi so wawi zeri ndire nderga problème ala so wawali min kan wonani mi falde no me bay ko ni mi hebiri ko ni mi zeri takali quoi mi falno bay on yeyi o yeyi fu mi jomba ma ara wonen do ene kadi den do hanyanda la basati me nano mi jombi ma tu warti do wonen do terto ndara la mi un point c'est tout wala problème donc madame bare ko no mari ko mi yewta ma Gore jango. Kon wadi. Abonen ta gore jango. Kon wadi. dari ta su ta gi lotu de sundu Se da lot de sudu ko haaju anno. simi do lotu de sundu no hewta ko jatta pade mane na da matto asuta kimi do lotu de hakkuna ma ala jatta pade mane ndas hanga mon do lotu Wo se da lotu de haajanno ko lotta. Kaaju ma minata. haji mana ko lotta andi mi ron kanima ko mi ronki mi munyike ha mi ronki ko ha do mi wawama ko dum do luttanno ma Maya munyike aronki ko munyida ko jettu ya hayka to. Min sida lotu de sudu dum hatta minata kaka woni do kaka sudu ma antumi. Wa yaltata chanalam do mimmi yaltata do wa yaltata simi do lotu de sudu. Mi yetto ma min ko mi woni do. Abbo non ha ba ara kadi ayye non. Nyanna ma sida lotu de sudu accandi fi la dira esa. Ba no bambuma ba ko bambuma ko bawo matindi ne simi do lotu de sudu ya arti paler to joni de ngabbi ba ha wara ka tippuda do bonni te. Amin mi yetto ma ko. De ngabbe ndo. Dar tun goddo no wayri. Ora tami do lotu de sundu ngo jatta pare makko reena du bonde to wane kanko ni lumminade lota mi munye ke ami ronki munyota ko ande kadi oh Nam, kombo. onjarama Nate. Natu joɗɗa ɗon.
Anyalle janton nalaga alhamdulillah nala ton ko no but yetu dalla bonti no wali no foto lo no meji ton golleji yetu dalla nan yetu dalla buy nala ton ko jam alhamdulillah ko sari ko toli nan taka mon do mi hewdi bismillah nalaga janton ko ande o ngadduno lan ka mon do nam nena ande o wano façon honno do babe ko hakkunde am minge sina nam woni men feppa ka su on fait pas su men feppa depuis o artika galle minge modi am men ala famondirde nyande ko soro sarare sonko hakkunde am minge modi men famondira few depuis o arti ko ande ko dum o wadila ko kanko mi jitata ko ni sabuna do way foftude ko galle ton den haro don famutiro no nyomodi mo hara hawre fos ala der dum awo mi jitata ko tu woni babe mi etike hamironki fino men famudira ala jabude depuis o ari ka galle ko nyoro nyaarare o ala jabude men famudira ko dum mi ari fi alla yo walla are sina ma ko hombo kon no nette do jogi photo ma ko acciami holla don no weli don no weli nyawnude sina ma mi tota ko fu mono ardire kodo ni ko kanko non ba kodo on sinama ko kanko babe ne haji mo sotti kodo ko kanko haji mo sotti nan da way da wala de dano da utti benne ma de jilo haji mo sotti babe yandi fi alla gollante antigiri weltoda si alla jabi nan nene mi gollante nan haji mo ngasi babe kono no wawi non talan gollirde ɗum ɗo ko min inni mi gollante ɗum ɗo mi gollante han ɓernde ma den wallo kono no wawi tolla wallirde ɗon noon he nene coggu fus mi landaki ma han golle ma ɗen gasa a wawi yintade walo ɓuttina ɓernde ma ɗen jiron ko min haalanma inchallah te tun mi ñamal waɗa golle ma ɗen ayyo on suma aray yiide nan a aray on sumana si golle ma den gasi few ara ko dum nene ella wala baade joni ara mi wayen tigi ara yiti do inshallah nan on jaara ko dum wadila sina Allah sali min nago dum de kankalo wuto tawo gorko makko inshallah taytu mi nyamal wala o wuto tawo gorko makko aduna e laka aduna non men yindiray sallaje